Iya. Ayo enakin pokoknya enak bahannya. Sok, ayo maju. Sok, di payungan ya. Dua poin, payungan. Kiri. Ya. Halo, selamat ya. Ibu, bapak-bapak, kalau memang di kompetisi masih kene bisa masuk enggak, tapi kan karena masjid masih perbatasan. Bantuan, kita ke bantuan.
sababaraha menit deui insyaallah acara bagi berikan. Wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allah pada dangan ieu pisan pangangtos lengkap dina ieu tempat anu pribados dipihormat Bapak Kepala Desa. Alhamdulillah anu katilu nyaeta Pratata dimana tukang IJT. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rughiba sunnati falaysa minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinirati wa ala alihi washabihi ajmain. Mawadu anu dipihormat Bapak Manik selaku petugas kantor urusan agama, anu dipihormat para kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma rahmatan lisanin yang qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnatin faman raghiba an sunnatin falaysa minni. Wa qala Allah ta'ala fi al-karim wa huwa aslamul qawlin a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Hadratil mukarramin wal muhtaramin. Pemirsa mulia sadaya. Sebab anu kawajiban nikah geunana nyaeta bapana atau nabi walina. Ieu kira-kira ada dinikahkeun ku pribadi Bapak Sumar selaku walina sebab memang kawajibanana. Apa arek ngawakilkeun? Tah, terus lamun ngawakilkeun rek saha bae anu dipercaya ku Bapak Sumar kitu. Rek saha? Bapak Apang apa Bapak Apang? Oke, sadrajana kurang dikumpulkan bahwa diawali kurang sasarangan mau istighfar sahadat saling sholat Kelar. Kelar kan lah. Sahadat itu barang apa? Kelar kan lah. Umang sekarang seperangkat sholat. Salaman tiga kan kali ya. Bola waktu kan. Kan. Ditambah perangkat. Kita ikhlas nomor itu ya. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la
وعلى آل سيدنا محمد lagi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikum wa nasibikum wa azwajikum ala ma amarakum bihi Saudara Aji Permana binti Bapak Harudin, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Sumi binti Bapak Sumar yang telah wakil kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.